Achwalo mot boro megina kilo megina ilo bachuli kaber mo papato weng luong an KD Kristo Hama the original la luor daga imene la pelwi kaka dakla mi ngeki kaka atie omer live in Yim studio makilwon B-Town Records producer Piles UG Uganda and table production video da table production where i audio ma wel mo ken me biro kere la tena ma konyiro enone e ken me kelo don lobo i kom luo ya kakaluo kakashuli umyorunge mabeni lurok buti rumu wa do ediere le tek karcha imwaka momo karange ulanya gel baro konyo wa ikarma eno mago kaido makirubu kichupa ya moro mando wi kakaluo do willo ba po tika tamani jone gitika rumu wa ikona kamo keken ikona ki kona jone tika rumu wa ineno we ubed ma ogwoke pe joma gotimo pip igwake joma chon gotimo pip igwake umiero nene ochako mato yate lenga umiero nene ochako mato te ochok matwi wibie okwiny lwere ochero oluoko ke pi cho chanyo ma yomo kergi kobo on pi kome dano madiro miero mare gi wijer Canada nina chiel gi wijer Canada nina chiel pila ten mare tiri wa ko mat gi wijer Canada chiel pi nina chiel enune kero poison mati kom dano joma peke luor mato yat aloe vera umire nene ichako mato yat aloe vera we ko ket poison mati kom in piene ka in pe timo kuman dano bi chako poro lweng chalo gwene rere mati dikan aneno jomo keno chako coping ulanya Gilbert ento ulanya Gilbert tiga tika da pe kaka jomo kena ti comedy jomo kene comedians mumier no ke cho nyinge ko kin comedians mati lo bachuli ya da kaka jomo kene kai di cheng no ruko cho wal pa kaka idi wo no ruko cho wal pa party ka waje ni party inde ngeyo no ruko cho wal pa party timo comedy mai kom ge pat ana logo eno kaka duo kaka chule lu rok burumu wago bet mer ni in la lonyo inde tiki chente imaro mayome imaro gine chupa keken ngere tika mato coffin itika mato coffin mamigi eno one pol kar wa logo jomo kene chayo pe in ngato mai kan mai ngel yara chuli iloba chuli me konyo ko pa dano wek lok me chen no bedi wek lok me chato yara chato ke dano bedi we loba chuli yam chon bene ka ine miyo yat ke dano kongap ene chang kamini apoyo endo ko berichano beru in ke an kin ngaro mo ken mangeo yara chuli makonyo ilok me poison pe tuon kaka ko beri kaka don ke rumu ge diere nen kon kiro lo tieno watika kulu wigi cha sunflower muteki ya ne tuo luj che merti northern Uganda borro ke kenba kaka duo kon ko lo ba pe cha bet ka lega mene lo ba konya lo kon ko lo ba kaka duo monu kin mo mier wan watimu ene kowa bet ki kar me konyo ko lo ba en yara chule ma wan wangeo ge me kato poison ki kom dawne ene yat ma lo ba nyuru borwa la ko lo mo ne bible cha mo kana ne pingojo Israel ko yobo bom pingojo Israel ko yobo tanka missile AK-47 wajo mai Nazareth luteno ga Yesu ge wen mai Nazareth ko be wen gi timon pa jo Israel ti don wana ngage madong mera wa lo bible we tare wen wana ngage achuli yang bol cha lok ne pe yang ngejwe yibe eno wando watika yang bible we yibe eno we wano tika to di chengwa kide wo ngaromani awa ke bo pengni eneti pasta kun yini we o mero ma ulego ket gi wi gena ulego ket wi got ka lo kuja i we o tika chaine jomo kana tika timo comedy lo bacholi an ke di Kristo Hama lo utima kisa ubero kar ma like ma pa beri YouTube channel ma mega ngene dano bero karata baro tema kisa an pol kar ka bini YouTube channel ma mega unyo akelo i ujame akelo jame mano aneno ne umiero upon kaka pe won fans ma mega joma ki twako an anafoye lo ba me iugum an KD Kristo Hama the original la luor daga imene ka gen matewa waja kamaleng ulanya Gilbert mete ki tij ma inti tiyone eno jomo kana tika timo comedy watike professor mo kana ke luone professor me ma ngom professor me chato kaka gitia workin pen anafoyo kaka luo